Bismillahirrahmanirrahim. Evaluate integration from pi over 4 to pi sin x cos cube x dx using appropriate substitution. Okey, so untuk kita integrate soalan yang macam ni, yang ni hubungan dia adalah darab. Okey, tapi dalam integration never use product rule ya to integrate. Okey, so apa perlu kita buat? Okey, kita boleh guna substitution. Okay. So from the given question, so before kita buat substitution, untuk lebih fahamkan lagi, yang cos cube ni kita boleh tulis in bracket cos and then kita ada cube. Okay. And then this is definite integral. Okay. Oleh sebab original variable adalah x, so means pi over 4 and pi ni adalah nilai untuk x. Okay. Okay, every time bila kita guna u subs, normally u yang kita pilih adalah yang dalam bracket kuasa. Okay, tapi kita just pilih yang dalam bracket saja, yang dalam kuasa tu. Okay, so kita boleh pilih u equals to cos x. Okay, every time bila kita guna u sub, kita kena combine derivative and integration. Okay. So this is under derivative part. So from u equals to cos x, we can differentiate. So we have du over dx. Okay. Differentiate cos x. Kalau tak hafal, dalam appendix final ada diberi formula. Differentiate cos x dapat negative sin x. Okay. And then dalam u subs, kita perlu tulis dx as a subject. Okay. But before that, we can multiply dx and negative sin x. So we have du equals to negative sin x dx. Ya, dx duduk di bawah, so pindah ke kanan jadi darab. And then we can write dx as a subject. Hubungan dengan negative sin x adalah darab. So kita move to left hand side jadi du over negative sin x. So we can write dx equals to du over negative sin x. Okay, lepas dah define u, dah differentiate, dah tulis dx as a subject. So, apa perlu kita buat? Okay, next step, we need to write the original question in terms of u and du. Okay, so kita tulis mula in terms of u and du and then kita dapat tulis macam ni. Okay, okay, kita check one by one. Okay, yang dalam bracket cube ni, cos x, kita tulis sebagai u sebab tadi kita dah assume u equals to cos x. Okay. And then yang ni tetap sin x. And then yang dx ni adalah du over negative sin x. Okay, ini dari sini ya. Dx equals to du over negative sin x. Yang kita ganti dalam soalan adalah u dan du. Okay, u dan dx yang kita ganti dalam original question. Okay, sin x ni tetap ada. Okay, okay, and then yang upper limit x equals to pi ni kita boleh tukar kepada upper limit untuk variable u. Okay, menggunakan okay, pi ni adalah nilai untuk x. Kita masukkan di dalam x yang dari u ni. Okay, so kita akan dapat sini cos pi. Okay, cos pi, you tekan calculator akan dapat cos pi, tapi awak kena set calculator dalam mode radian. So, akan dapat u equals to negative 1. Okay. So, when x equals to pi, awak akan dapat u equals to cos pi. Tekan calculator dengan set mode radian. So, awak akan dapat u equals to negative 1. So, upper limit untuk variable u kita adalah negative 1. Okay. And then untuk lower limit yang asal adalah pi over 4, means untuk nilai x. Kita boleh substitute when x equals to pi over 4, masukkan dekat sini. And then awak set calculator dalam mode radian sebab ada simbol pi. So, cos pi over 4, you tekan calculator, dapat u equals to 1 over sed 2. Okay, kalau kalkulator lama, keluar dalam perpuluhan. Kalau kalkulator yang version terkini, boleh keluar bentuk 1 over sed 2. Okay,
So, U kita adalah 1/2. Okay, lower limit untuk variable U. Okay, perhatikan sign ni kita tak ganti. Okay, tapi kalau pilihan U tepat G2 lagi bermutu, differentiate betul, ganti DX betul, awak akan boleh potong sin X yang ni dengan sin X yang bawah ni. Okay, so boleh potong. Okay, sebab sama term dia. Okay. Okay, next, after simplify, so we can write this. Okay, integration from U equals to 1/2 to U equals to -1. Yang ni tadi dah simplify, so tinggal U cube. Okay, and then times du over -1. Okay, and then constant -1 ni, we can move out from integration sign. So, we can write. Okay, so yang ni kita boleh tulis sebagai negative and then integration from 1/2 to -1 U cube du. Okay. Okay, now we have U and du. Okay, no more variable X. So, sampai sini kita boleh integrate with respect to U. So, oleh sebab kuasa ni not equals to -1, so we can integrate using power rule. Okay. So, under power rule for integration, kita perlu tambahkan kuasa per semula dengan kuasa yang dah tambah tadi. Okay, yang ni dekat depan still ada negatif. This is definite integral, so no plus C, but we must put square bracket with lower limit and upper limit. Okay. Okay, negatif kat depan ni awak juga boleh darab ke dalam. So, yang per dengan 4 ni maksudnya 1/4. So, we can write negative 1/4 U to the power of 4. Okay, square bracket from 1 to -1. Okay, and then sampai sini. Okay, soalan saya. Perlu tak awak ganti U ni adalah cos X dalam soalan ni? Okay, dalam solution ni. Perlu tak? Jawapannya tak perlu dan jangan ganti sebab negatif 1 dengan 1/2 ni adalah nilai untuk U. Okay, nilai untuk U. Jadi, kita kena masukkan terus ke dalam variable U ni. Sebab ni dah memang nilai untuk U. Okay, so step seterusnya. Before that, perhatikan after we integrate, no more integration sign ya. Okay, so sampai sini kita gantikan upper limit dulu. Gantikan -1 ke dalam variable U. And then in between minus. Lepas tu gantikan 1/2 dalam variable U. Dekat depan still ada -1/4. And then ada kuasa 4 dua-dua ni. Cuma U saja yang kita gantikan dengan -1. Lepas tu gantikan dengan 1/2. And in between minus. Okay. Okay, -1 to the power of 4 ataupun to the power of any even numbers dapat positive 1. Okay, hati-hati ya, tekan calculator. So, ini dapat positive 1 darab dengan -1/4. So, yang dalam first bracket ni kita dapat macam ni lah. Okay. Okay, and then yang ni pula kita ada -1/4. 1 to the power of 4 dapat 1. Square root of 2 to the power of 4 dapat 4. You tekan je calculator. Okay. Okay, and then yang ni kita dapat -1/4 times 1 dapat -1/4. Minus times minus dapat plus. And then 1/4 times 1/4 dapat 1/16. Okay, and then you tekan je calculator. So, dapatlah final answer equals to -3/16. Okay, so this is the final answer for this question. Okay, kalau you nak confirmkan jawapan, awak boleh check, let's say kalau check guna symbollab.com, masukkan syntax integration from pi/4 to pi and then sin x cos cube x dx, and then after you press enter, so akan keluar output -3/16.
16. Cuba cek, sama tak? Sama kan? So, yang ni, solution kita ni betul. Okey? Boleh?